Ispa Karlaila kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanolak kung gajat beri ngidon tanggo bakat sanlak iya kay kebanjang la de kita kinong Bangladesh ngidon na Assam arpo of sanlak bat ban penuh iki kinong India bala daw tong shin nesta pensyong iki jaga kapur dang long begini keren ya gajat beri kucing na kata aku kipat tak ni don kam banyo ikinong lam kipai i jingai kiba kam i jingai bani ka bau pat ta ula bani i nilai i lupai ka jima ngala keren ni ka CB nadu kapor mengarang long Emily hapo assembly umdon weru Emily wasu to kai kita ka CB ngala ra i ka ILP ngala ra i ka Artil 371 ndrei kalong tang ka jing pertang hapo assembly marwe umdon bakashan dai namar kata kau ko ti patba ni sengi ni ka party halo kini ki nongrim halo kini ki nongrim ki bas kam bagi don kam pa yauni unong elam sigi boleh tanya tai hapo parmen orang ni don kam shwa ba pinonra ya kan wat pat pentre kam ya kani ka an hasam bari kini ki jaga ki mabajan ni don kam shwa ban yo ya ka an ka banyaran ko ki patba so tengah abalik keleng-keleng beliau slow berlipat bak kilarai ban kershan batin kershan prabit kat sabalik ipada kong batin nilarai ban kershan pra wat husrai ang niru kat ni upai baudon lada ombaro kibawan hanya ni kejilang kibala kershan lupa rengangit don cibun pat kibala kershan kibala rai lupa ban kershan antara ti kibala rai lupa ban kershan yang voice of the people party hanya ni kejilang kuat ban pek baik kuat setai sesilang tang kendia toh kumlei sibun lala bini nang ni dan tang kendia di bamparak di lebon kilarak di kumlei sibun nagamta itu tiba larai kut long kat balong jakat baja nilarai be ban kersyani upra nasi kuat ban keren nagamta gitu ki bampat nut ban rakti ya kene kapor lesi kalaban lomba kadai MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra sama MP tengah parakti nama ngaparai itu balai ngaparai nama ngadang don pring arjingut langan kersyani ke kongres ne ngan kersyani upra ne nama ke kongres lu agapor masya kongres kampak mi kan ke kami gani oh so dayo usia paiba usia kira don sipon bersih bagi suri kupsi langgar kira don apa yang paiba dari mentah lalu sidang ingat ke jiran ke jongki bat kenyap